Hai menaze ibeting chua ilung ta pen menen mind dikir zikru kuna rimai gumara some news kederin sa CHUNA Times begana pungwangara dele NATO summit Washington DC ge zimain dikir zikru ket bama ge tetke bege NATO kyang nana samreto guys makum lungge Ukraine de hange military age rem romisong ga ngaga beteze rangkang $43 billion pegule ze sale Aipo military age ngaga bene Ukraine de na Russia bagane puniru na punide ngum ngambe changulei je sale NATO na saze Ukraine de na solung hang ra bege NATO kyang na me gutse member ke changsing udele je sale United States Netherlands na Denmark de na Ukraine de hange F-16 fighter jet herei de bege tilungbe neilimbe misunga na ma hapwakting lungge pegulei je sale NATO summit Washington DC ge tetke bege United States na Germany de ge longer range missile kuhume limhang zegde ke lim kalu ze pokpe hrim ro tingkum sang na jang kasro kumlongge kaize Europe de Russia de guka ke begene zoom biangam nur hang tleugai gulei je sale Ukrainian de guhang yape President Volodymyr Zelensky na pogu social media platform X ke NATO kyang na du katoba sam pegais je Ukrainian de guspan mebo hange neilim begri kachi be pega bene Ukraine de ge pului pulong de si be puang be changulei jai hagwang de te ko bong bo ko singulei be tatoilia ga be changudelei je sale National Eligibility Cum Entrance State NEET UG 2024 exam kazin ke Zeme tingkum chang na jang kama dai ge lesina madu rehoito chibem fuye ka teira ma chibe ka pedebe exam ge cheating to be na paper leak bang kim za rangkang nim lu toy luze lesina mada ge exam ge wangra pele be ga siandam ga be doge center na zimain dike ze cricket sumai ge India de gusam be ki hulang dilang be Supreme Court soge affidavit the setu ga be samro pe guys NEET exam ge mass malpractice hindi makpem fuigine tatoy ga makte leiza ro pe gai de lei aize India de gulesi na maramane apni rata bana apni lung makpe India de gusam rambe ki misonga bage polia ze National Testing Agency NTA ne NEET UG 2024 exam te bege paper leak te bana rangkang nim lu toy luze lesina badage exam ge wangra pe be zigene re exam ka ra Supreme Court age ki kansi je ki jebam dele Supreme Court ne National Testing Agency NTA na center government da ge rangchi chakai je NEET UG exam ge cheating de bana paper leak bang kim je rangkang nim lu toy luze lesina madage exam ge wangra pe le be ka siandam ga be de ge allegation dagum takte je pokakrame belam plana ro pe ga hang samram biki ne ki dele Samram beki ne Indian sokri daga rangai ze apo doge tu sam kingwang rai ze re exam kara belam ge sam hepet ka gulei ze kachuleng Lok roaming agriculture leadership conclave New Delhi ge danain dige ze kro suma ge tetke bege Nagaland de ne best state in horticulture 2024 kri lu tebe nu ne bagan tebe ge ilang ba to lugai dele Salho Tono Cruz, Minister for Women Resource Development and Horticulture ne apohoto Nagaland Creative Zelugai Delay. Cruz ne sahaja Nagaland dege krilu tebe no na bagan tebe ge to changlu be success tebe ze innovative program na policies makachi be to leba tariam nai to rabatak chem ga be ne hlu ge leilingai ze prachin chipet ibe ne lota tebe ko hange ki gibe misonga ngobe changdele je sale Zai apo hoto ne liabe ze Nagaland de ne krilu tebe no na bagan tebe ge peting bata hange zuring be sustainable development na nampo na ramange di chun to chubem fuime zugai de leize Cruz ne sale India de guhang yape President Draupadi Murmu ne zimain dige ze cricket bamai ge lohaket ngreguchum India de gungit puin thalit petariam dilang be 133rd edition of the Durand Football Cup tournament thachura ngam phaile petkai ze tournament trophies unveiling tournament toy mena soga lega betariam Rashtrapati Bhavan Cultural Center ge tetkiu kai delei toy mena soga subsulu ze samsa be hige President Draupadi Murmu ne ngit puin thabalam pathodi bera merangya ze football ze kadai re di pe mik mandai mene penuisui izen cha zen thabane kadai re di ge ngit puin thabako players na kan thabe pi bako misonga bam delei ka chewleng Draupadi Murmu ne meti mak chawang rabe 133rd edition of Durand Cup football tournament tharabe team leine du thami zen tharang kan noi gai delei Aipo tariam ge wangze kazoga meze India de guspai pe purame Chief of Defence Staff General Anil Chauhan, Army Chief General Upendra Dwivedi, Navy Chief Admiral Dinesh K. Tripathi Nai, Vice Chief of Air Staff Air Marshal Amarpreet Singh na wangze kazoga deleng
133rd edition of Indian Oil Durand Cup football tournament dige using kaisna tingkum chang na kam daigene git puin tha chuze kapai ke zim rocket tingkum chang na kam daige git puin tha lit petarem loper hang rangze phi piting tim sakai deling Assam degu body pay Chief Minister Himanta Biswa Sharma ne nte mena soga rang bagaize government job hanga kalang mege local language proficiency pram pezet mesa ba ko let chikang ki bena chikamira himsang ranang leize sale aipo sam ria rekyu ga beze danaim dikyu zima daige Assam Higher Education Department ne college gu assistant professor librarian grade 3 na grade 4 posange minaka chibe boroge lugudra sam klalisi pipet pege permanent residential certificate PRC pege ba magleize pipet ka bezegene Assam pede na meramadage ki country be misonga perlu batsange apo sam ria rekyu ga deleize sarmane sale Himanta Biswa Sharma ne sakating mi garaize permanent resident certificate PRC ane Assam dege tingkum guchumbam ga design pebelisi ne param pade gu rights tengum ran sang maklai ka chezegene local language proficiency param peze mena sabha kolet chikang ke bena chikamira himsang ranang leize sale অর্থাৎ আমি লোকেল ল্যাঙ্গুৱেজৰ ওপৰত ইমানেই গুৰুত্ব দিছিলো যাতে বাহিৰৰ পৰা কোনেও আহি অসমত চাকৰি ল'ব নোৱাৰে হি যি কি নহওক এতিয়া আমি দুইটা নিয়ম কৰিছো যে পিআৰচিও লাগিব আৰু লোকেল ল্যাঙ্গুৱেজও জানিব লাগিব Assam sokri ne pechiga raize matri pitri vandana pepibang tim chuga be tun dote chebam guleize salei aize Assam sokri ki ge mata teme state government employee hange casual leave office kene song takra lube wang rabe kru ke je srok tingum chang na jang kam dai nai kru ke je te set tingum chang na jang kam dai hange pegule ge chele aipo casual leave office kene song takra lube je sokri ki ge mata teme hange mi pui mi pe nu ne mi po mi nai da ge quality time bihi ibe luze bam samga rating mi klei je sale Chief Minister Himanta Biswa Sharma ne sakating mi garaize mi pui mi pe nu ne mi po mi pai ching di medu television je henge tebe pathodi ka sang lei je sale aipo matri pitri vandana live lo bene ka ching medu henge tebe na pi ket ane ka ching medu ngobam samgaira pegu lei je sale Manipur Chief Minister N Biren Singh ne damain dikyo zikro sumai ge saze Manipur dege kimena ku kizo kakke heteurete zek box bambe the CE ze gate nai zabam ra hang zigne zet kana kakke hedam ze sam bichula dele ge chele aize India de go body pay Prime Minister Narendra Modi nai Union Home Minister Amit Sat ne pa mapi ze kimena ku kizo kakke the CE da hang zigne hedam sam ze sam bin sam mongule ze sale aipo sambam ze Bharatiya Janata Party BJP Manipur Pradesh office ke BJP kyang na meeting de bi ge Chief Minister N Biren Singh ne salai BJP kyang na go meeting ge kazo ga marameze Union Minister Arjun Ram Mekwal BJP leader Sambit Patra nai Manipur Cabinet Minister nai Emily Ramene kazo ga de leize salai Northeast India da ngasi thoiba issue se irang se karigino haiba kana United Nation da hana sandom mayam do loina takrakanda influx and drugs United Nations the people report ne Bharat ki stain very clear not only in Indian Parliament akoi na hairu bunate ado airline permit ti ngasi tanaru busu tawde rally tawru busu tawde hunger strike tawru busu tawde Prime Minister Modi ji ne pirakhreba ada hada bhotna NRC sanaba yaro yabe the vote pitokhrebe khoi sorry aina labra mina lamra khangde ko ai interpretation ni wani ILP pira iba sab emulation tawgana demand tawrga laiba madugi implement tawba horiba NRC sanan ba honana bugi damakta biometric logdana eye scanning logdana deport tawba horiba Prime Minister Modi ahum lok sunaba thagachi haibda di vote pi de aduga NRC yaroi haiba kambu de vote pi kriye akoi praja su saubudu kitang thumandro haibani daina haibadi pen da baisi akoi ne pen da ingana haibani khong khut pulaga iroi bu kana na iroi bangam godra ne mangam salam godra but in the larger interest of the state in the larger interest of the nation madugi khang bata bane duni khang ise maram di Bharat Sarkar ki intention da Manipur inchi makai bi wapam leite inchi se thajabe adu madai ai Bharat Sarkar ki mahut silga chauna ngam mesimal inchi makai bi wapam Pigai zang kingani milay ni du to delay azina lungta pen me na may gumara sam news CHUNA Times ay ganel wagay delay